ایوار باش بینرین هجا خوشتوی بینرین بادینان سات این ایوارا بادینان خوشحالین چارک آدیم و انگشت نفیگودو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوا ایوارا بادینان بینه رو گهدارن زور برس میوان خلق ابروکه ایوارا بادینان ماموستا زور هجا ماموستا حجی ریکانی اندام جواتا نشتیمانی یا بزاوا گوران میوان ایوارا بادینانه بابت ما آنها یا خودی دیگری دای بیتن ام بيجين روشانو كيا هريما كردستاني بس افت تشارچو وكي دي دا يعني بيتن بابت جلك السرهندي بيتن كافي روشا هريما كردستاني تشاويا فيغا في بحثي ريفراندوم وقشت برسي تيتا كرن بزافا غوران نيرينا بزافا غوران بو قشت برسي بو ريفراندومي تشيا بيتا كرن نهيتا كرن تشاوا بيتا كرن پاشان دی بحثی روشا ویگاوی که این گفتو گواکو ویگاوی لحن این سیاسی سر کارا کرنه و یا پارلمانی هم بجین تینه کنه ام دی بحثی این دی که این کارا کرنه و یا پارلمانی بزاوا گوران چه بو چون سر هیا چند بزاوا گوران گشبینه که دی پارلمان دوی دمی دیار کری یکیم دا چونکو گلک بحث سر هندیه که حتی ده مها هشت آنکوی وی مهید بیتن کیم ترش هفت هشت روزا ما بن یعنی پارلمان دهیتا کارا کرن یا نه هکر پارلمان هاتا کارا کرن اردید وی دمی دا شیتن بو وی خلکی چکتن الکیر دست بکار خوب کتا و او کار تیتا کرن دی چاوای یاسایی بیتن هجمارکا بسیارین دنجین وکی وانات ریزن دید گل میوان برای سینه گفتگو کرن کرماخو هنجی بینرین ایوارا بادینان بن مامستای برایز گل بخیراتی سر چاوا افرو بو ایوارا بادینان زور سپاس بوده ایوارا تا باش و ایوارا بینرین کنال هوا جی باشتر زور سپاس مامستا امش همال نیوا بابتی دست ببکن یعنی اواکو خلق که ویتنش بزاوا گورام زانن و جنابتا ما بجیتن چنگو جنابتا اندام جواتان اجتماعی بزاوا گورانه ات پوست و پلایکی بلند و بیتن کمبونین هری بلند جنابتا آماده بیته دا بوچونا بزاوا گوران سر ریفراندوم گشت پرسیه چیه هندک بوچون هنه همان بیجن بزاوا گوران اتگل هندینی نبهیز شوه که گشت پرسیل هریما کردستانی بیتا کرن بو چونه هوا چیه؟ بله زور سپاس بوده براستی بری به مسر هلویست بزاوا گوران و پروژه بزاوا گوران و طرحوی و جیهان بینین اوی درباره ریفراندوم و چند پرسه که دیتر پرسا پرلمانی و پرسا روش هریما کردستانی بیشتی مدویتن از آماجی ریفراندوم بدم ریفراندوم وكو پرسكي نتوي پرسكي اجتماعي پرسكي قانوني ياسايي كايكش ما في جرينجن ملتي كرده كأنجام بدتن ساز بكتن وتسخى كي آرام دا وإرادة كابيلاي ويا نتوي چارچوبه كي ياسايي ويا آسايي افروسه هنه بيت انجام دان بس او پروسه هنه چه شیوه بیده انجام دان چه میکانیزم همی بسیارن چه میکانیزم چه آلیت شلای هنری شلای یاسایی و شلای سیاسی و او همی بسیارن اما که بزاوا گوران هم سر راسیانه و ما گنگشه کرینه و طرحت خویت بس بوچی بو خلقه که رسانه هاتینا رون کرن خلق هوا تومت بارد کتن که بزاوا گوران پیش چیوه که دگر ریفراندوم سر بخویه نینه وصانینه اگر تومت هبن تومت لاهنه که سیاسی نبو چندی او چند هول دتن که خلقی چواشه بکتن که بزاوا گوران دتا قلم بدتن یاسین حزب که سیاسیه که دیجی برجوان دید ملتی کرده بس وصانینه مگود جهان بینینا بزاوا گوران بو گشت پرسی آن با ریفراندومی و کتی تقلمدان امت بینین پرسکا نتویه پرسکا یاساییه پرسکا سیاسیه بس اف پرسه و کمون گوتی برینو که چه میکانیزم چه آلیت بو حاطین دابین کرن ام وکو بزاوا گوران ان بینین بری گشت پرسی بیت انجام دان کومکا فاکتران وید برچاو بینوار کتن کومکا ریخوشکرا واکو بهنه برچاو فاگیت یعنی یکیشوان هو کارا یانجی یکیشوان میکانیزم کو برچاو بهنه وگیتن گرینگی به بهتدان هر فاکتور نافخویه هریما کردستان نافخویه ما هر جی فاکتور درکیه اگر بین تماشا که این فاکتور نافخویی صح که اینه
بسیارش خوب بکەین زۆر باش ئایا ئەو گشتپرسی ئەو ڕیفراندۆم ئەڤەلایەنێکی سیاسی خولێکیریە خوددان لایەنێکی سیاسی خولێکی بەێ لایەنێکی سیاسی خولێکیریە خوددان بێژیتن بە زۆربەی لایەنە ئەبروکەتگەلتانە تمام دێم مناقشێک باش سەرێ ئەودیجیچن ڕوونکردێ دەینە سەر سەخامگیریە سیاسی مەنینە لە هەرێما کوردستانی سەخامگیریە جوواکی مەنینە خەڵکی لاواز بووی خەڵکی قەیرانادا دژیتن کەمترین خزمەت گوزاری بۆ خەڵکێن هۆینە پێشکەشکردن لایەنێ دیتر ئەنجی سەبەبێ دیتر کوان بێژین گونجاوی دینە vێگاوێ ئەکو فەکتەری ناوخۆیی پەرلەمان وەکو باڵاترین دەستگای شەرعی نوێنەری ملەتی کورد و هاتی هەڵبژارتن 2013 ئەوە 2 ساڵەش کار کەفتیەش کاری خستیە ئیرادەیەکە حزبی ئیرادەیەکە سیاسی یا لایەنێکی یا کەسێکی ji berendê wekû bûçûnê me ku têbîniya me heger ev rapirsîya pêtekirin lazim e ew pirzgirêkê tenê hemî bêne çareserkirin yani yekî ji wan pirzgirêka parleman karakirine parleman parleman bête karakirin bes bisyar ev ye çi şêwe bête karakirin kerem ke 2 sala piter ji 2 sala ev parlemanê hîj kar ê xistî rêka serokê parlemanî girtî ku nehête dewama xwe biketin rêka parlamentaro girtî ku çi دانشتنا انجام نکن انجام ندن اوه همی هوکارن سببن ود کن که اما بزاوا گوران خلکی کردستان جیب شوه که گشتی بسیار کردن چه شوه دی رفراندوم هیتا انجام دان اگر کراسه که یه شرعی برنبیتن کراسه که نتویل برنکن و بریار سیاسی پرلمانی ندر کون و اجماعک السر بهتا کرن که پرلمان جیدر او بریار در بوی چنده او یکیش وان کشت هنیه یکیش وان حکارت هنیه که ما تیبینی بو هی یا دیتر باری آبوری وکی من آماجه پیدایی اکید یعنی گرینگ اوه تو خلقی خو تو متمانه بدهی تو سقامیه که دابین بکی بوی خلقی اوه یک هفتی شلای آبوری و حتی شلای درونی وجی یعنی کرم که بری سشار رجام همیو دید چوا اف خلقه بربو سیکه و بربو ارزاق خو که ارزاق بکریتون و بخو خزن کتن بخو دابین بکتن ترسیتن یعنی چونکی زانیتن اف حکمتا چه برنامه پیشنینن چه بر هوی نکرینه بو راپرسیه و بو گیشپرسیه اگر هاتا کرن اف سنوره هات نقاپات کرن و اف دجمن المخرفه بون بس والله دين دورو بر حتى في قافي برسمي كسي نقول يكودي ام سنورا الهوا جرين يعني بيتنت ليدوان وان شي داين ام بيجين قنصل وسفير وان داين حتى وزاره دربه فرا همي تشبينا برشوف كرن همي تشبينا كسي ناغرين فرا همي تشبينا برشوف ورجتن يعني تركيا قوتي ابدي جران سر هريما كردستان راستي ايران يجي هروسا عراق دهي بيرو افريكاجي عبادیت بشته مترسترین پنگا و تیتا هاویتن و اوه همیجی نمشکیله نه مشکیله ضررمند بیت هکر سنور انفانات گل هریما کردستانی هاد نداره سیده برئیس اوه همین نمشکیله اوه همین دجمنن ام زانین يعني وكو بزاوا قران يعني امزانه بس هریما کردستانی خول هی بیان دی بگیرید حتی افعالات الرزامندیت کن پاشی گشت کشه اوه يعني هریما کردستانی وکی بریار بدست وکی اداره دارت هریما کردستان یا به 26 سال حکمیت کن برنامه نبویه بر اینو که بر چه میکانیزم بخونه داناینه بر حرف نکرین یعنی بو نمونه از دو نمونه بوده زور جانه اسرائیل 48 سال 1948 بری اعلان دولت خوب کتن اوان و مؤسسات خود حکومی همی پیک بینان جر دسالاتا انگلیزی و عرب جهبون يعني سلطة فلسطينية جهبو سلطة إدارية جهبو سلطة إنجليزية جهبو دولة رعاد الرقم بشتي هنجي يعني بشتي درس كري دامو دزقاء يدخل سر بنامه كي يه بيجين يه مكوم أو حزب الله تاني السياسي يد إسرائيلي يد علماني يد آيني همين ركفتن برنامج دارش كو سر دو توارا شور بكن تواري إيكي إثبات كان بوجدر و بودركي إيكت يا أوروبا عفوا دولات أوروبا تو اختلاف و هر وسط دولت غربی و که امریکا رؤیا خوب دیار کرد ام اوینا و امشین خوب ریکوپیک بکن ما آبوره هی ما سقامگیری های یا سیاسی ما سقامگیری جواکی هی حوالاتی باریب متتن ما جیرخانه خوی آبوری ها ترخان کری یا درست کری یا برهف کری یا آماده کری ما همین امکانیات هی تنها ما بریار آمایی
بريار وبشتواني هوا أبا نمونه كديتر مثلا سودان صالت حفته حركة تحريرية شعبي یا جنوب سودان یا باشور سودان اعلانا تکداری خود کرد بود دیجی با کور سودانی که بهتر جدا کردن خبات کشه حتی 2005 یعنی سال هفته به هزار بکه حتی 2005 شنی کفنا سر ریکی شنی که بزاوان سرگت اکو سرگتی به تصور بکل 2005 حتی 2011 دمکو اعلان دولت سودانی هات یکرن باشور سودانی هات یکرن به تصور بکت خلال 6 سال دا بتر 250,000 وکولینت اکادمی ادبار سیاسی دا ادبار قانونی دا ادبار آبوری دا ادبار جواکی دا ادبار فکری دا هات نطرح کرن همیجی چونت قاده بچندی دا که چه شیوه ام ریفراندوم بکن بو دولت کا سر بخوم آیدت برجواندی آمده بید آیدت مصلحت آمده بید جا اف بتر 250,000 او وکل انترنت اکادمی سیاسی گشتی هر سر آست نافخویی و هر جی سر آست درکی اشنیکا بریارا ریفراندوم دا بسیار اوه آیا حریم کردستانه بریار به دست سیاسی الحریم کردستانی تشوف روجا کده والله ام دی ریفراندوم کن دی راپرسی کن آیا تا چه میکانیزم برهف کریه تا چه برنامه برهف کریه آیا کانه عامل درکی که عامله که اساسیه او امریکا او ایکتیت اروپینه زور جانه ادبیجن هگر بهتا انجام داند برجواندی کردا دانینه و هگر بهتا تأجیر کردن باش داره بلکه دیجیوه نبن بس بیجن وقتا که گنجانینه زور باش امدی اما 26 ساله حریم کردستانه کان برنامه یا ریکوپیک کو برف سر بخوبونه که بپشیتن برف ریفراندومه که بپشیتن اون برف دولت بونه که زور باش از دی پتر و بسیارا گل جنابی تا گفتگو کم لی برادر اکثر هلیا دیبر گرین پاشی دی تمامی دینه بابتی ایوار باش کاغ وارست ایواری توش باشتر کاغ بلوری جان سرچاوید مفرمو برا من رخيك ما حلو كان هيا لما مصاي برز ولا جناب تاش وكو روجنا من سك اسا ناي لمبا انت كم دواي او سي خوما او رخنيم على سي هل انا كما قبلي شي فروان ولا مولي فكرن من ام بس خوش لمني وانا مرزت اكم براسي كسي كان دغري بعدين انا ديار كراوا انسان روشن بلا انسان شي تيجش ديا خلشك مطمئني راس تقيني بجناد انا هيا لدغري بعدين انا جيد خوشيو فخوش انا زيج با انسان شوا بإنسان شواهي كين لدبري بعدين أنا هواي سركوتني بوخازم رخنيك مشبوه روزنامه نزك أو شو كستركردايتي تجيبات الاجتماعي لنا وبزود نوي قرانا أو من وشك شيء حكومة زور بكارين نهار دكتان من نازنم أجر برلمان منبه وسروتشي هاريم منبه ونيو حكومتهم هذا آيات شون أو شيء زور بكارين علين حكومة كردستان اگر تو ولامي من حزناكم ولامي من بشوي بدي بلا اما قومي شي خوينا ريشتوا من كتي وكو فيش مرقيك مخوين ريشتوا نكله تناوي حزبي فاتيان حزبيه شتيان حزبي قورانيان لتناوي حزبك من لتناوي خاكو نجتماعنا خوين ريشتوا واوي بزبوي قورانيا كرديتي اوي من بوكو هو هولاتيك دبري بعدينا ايدينم لم يجوي كرد على تاريخ الكرد كم جارب بين حزب شي كرديه احد الموقف بين لقى خلقوا اجتماعنا كي خويا قالوا اجتماعنا كي خويا نفرشت من صوره جديه لسريه تا سروري هموش بكابت دست خوش متوركه زور سپاس از دی دست بکی بحث رخناوی کامل من والله درستای هاجینه با رخناوی سر چه بود رخناوی سر هندی بود چی از و تو بیجین حکومت ما حکومت نمایا حکومت او یا ویگا و دیار نیف حکومت پارلمان نما سرو کاری من زاچلات بس از دی وکی خوب برسلدم پاشی جناب تاکی کاک بارسان هکر پارلمان نما چوا نما بریار لانه که سیاسی درگاه پارلمانی گرد حتی ویگا گرد هر ام چت بیجینی ام بیجینی پارلمانش کار کفتی پارلمان درگاه دای خستی هر گاوا لانه که سیاسی هبیتن وابكت بشيت سروكي حكمتي بجيجر وبهمي وبري وبداتا مال ويقابش من ور بقرا از دي بجمي حكومتك اشكار كفتي چنكو ويقابي او يه حكومتي بريفت باد باشي وخرابيت خوبه من علاقت بري وينه باش خراب يه بريفت باد
ناوی حکومت سردانه همی جهاد کرد، ناوی حکومت کمبونت، ناوی حکومت ربع موچه پنج روزا چند روزا جاره کردید. وکی من گویت هر گاولانه که سیاسی هبو درگه و حکومت و انجمن وزیران بگرید بری و بدت مال از دویگا و وکی همی خلکی بیجمتا حکومتا درگه گردی یا و حتی دیمای که پارلمانی چله هاتیان نظام دیتا برسر سر هبید یا نکو بیشتن بو چی هین بیشتن حکومت هکب کرتی جنابیتا والله سپاسیا کاک بازانت کن بو مداخله هنی یا جوان براسي فيتن ام نوفا كليب كان يعني ام بيجني حكومة هريم كردستاني مظانين يعني حكومتها كتاك حزبية وظانين حكومتها هني فشل جي انا براستي نشيا سادة ترين ما في هولاتي جيب كتن سادة ترين خدمة گزاري پیشکشی حوالاتی خوب بکن نیک شوانو مثلا خدمت گزاری آوا یعنی اما بعد جا دوره که حتی بالضبط ام همین یعنی زانی که حتی وگاوی چند لاوازی هست بله لقل ريزد من يعني بو كاك برزاني او رخناوي بسنجي كي برفره وديرين اكيد بس فيتن امنو وكي لبينين وخلكي هريما كردستان جي همي زانتن كاك برزان يعني كاف حكمته كي بريفت بتنو تشلي انا بريفت بتنو زور باش جانبي سلبي وجانبي ايجابي چقدره يعني ام دهين سر بابت خوی کمونوتت ویتن ام گنگش سر کن جنابت بحث هندت کتن کویچ لانا قد قال گشت برسي وريفراندومينينا بس همي لانا ديجي جبلي ام بيجين حتى ويغافي برسميكو نتشوت نافا في كوميتا بلندا گشت برسي وريفراندومي دا بزاوا غورانو كومالا اسلاميه كردستانيه لانا تكود قال داد بيجن پشت پرده تشتكي ديه هي لو ما ام دل خوشين بزاوا گوران چوید وی ام بیجین کمیته دا کابزانیت اری پشت وی پردی چایه اری راست سر میزی تشتکلی وقتی چونه پشت پرده هنیان پشت دیوار که هنی تشتکی دید بیج نکرده هین چونت گلده و بوچی بریار روساز ام بیجین زیته دادان بری هنجی بزانن که پشت پرده چایه بله ما وکو بزاوا گوران شوکی گشتی ام دیجی برجواندیت ملتی کرد نینن گوران طرحه ويا سياسي بروجيتوية سياسي لا مرمو من اولان دين ولاتن زلهس ولاتن جهاني افلان هري ما كردستان بيجن افاتي تاغوتن بو هول سر دزغان راغاندني تشتكى ويا عمد قري نخاري تشتكي تمام ديما سرويجي بس ما فيها از فكره خود تمام بكم وكو بزاف گوران 2009 ورا حتى ويغوي هيج دريغي نكري وكو براواني كرش ملتي كرد براواني كرش ما في قال كرد تايبتي استراتيجي برسا ريفراندوم ايكشون برسيت هني استراتيجي نتويه كو غوران تاكيد السركتن بروجيت خويا سياسي طرح خويا سياسي واعلامي وكرم كان 2016 ايكم كونغري اجتماعي يبزا وغوران دمهات دامزراندن الهبليري كاك نشيروان خطاب خود غوتار خو سياسي دا براشكوانا ديار كر ادقل سربخویا کردستانی ادگل رفراندوم اینه ادگل بر جواندید ملتی کردانی بس چارچوبکی قانونی یه دموکراسیانه و دست جمع که حزبی سیاسی خلق کردستان سر بیتن مورا حریم کردستان یا خلق کردستان سر بیتن اوه یکم یادی تر هر دیسا کاک نوشیروان 2014 نوروز 2014 تاکید سر وچندی کرد پیام خدا که دولت بون آن دولت آوا کرن نه تلارکه نه قصرکه تو دی بشبه کروژه کدانی بلکه مؤسسه که پروسه که دیرو دریجه کار بود ویتن حتی تو چه وی تلاره هنی آواکی دولت بون جیبوی آستیه یعنی ویتن بنمای دموکراسی تجربه جی بکن ویتن شرعیت بدیا دامو دستگاه حکومی پارلمانی ویتن تو دستی حزبات دور کی دستی وردانا یت حکومتی ویتن ملتی سربخو بیتن سخامگیر بیتن شلای آبوری و جواکی و درونی و همه رخدی و اوه یعنی وکو رؤیا بزاوا گوران بو رفراندومی درباره بسیارته کد بیجن اولانی هنید بیجتن کو هیزی درکی انجیلوانی درکی ادگل رفراندومی نظام في أخفتنيش كيفتينن چونك أفا أمريكا أفروكاجي تصريح داي يعني زارده في برپرسکی حكومي يكوش كاسبي آماجي بهند دانكو ريفراندوم حال حاضر وقت وينينه بلکو فربیت تعجیل کردن بو کاته که دیتر بو ماه که دیتر حتی هوشیاری جید پیام خدا دا هوشیاری دا کو آینده که ممکنه رش بهت پیشیا
عراق بجشتي وهريما كردستاني هروصو يعني بحث شركي ماسترت كر شر داعش كو او كراسة هنيل سر ملتي ماذا هات يخاري جا اوان تشتو خركو برچاو فرگرين ايكتيا اوروبي بخو نامه كتايبت بو سركرديات سياسية هريما كردستاني فريكري بو فريكري اماجي بكري كا امد قال ريفراندوم نين حالي حاضر وامد قال عراق كو ايرتينا حالي حاضر يعني اوه همي اماجانا كو صبحي بشتوانيا من هتكرن بجا هر فاكتر نافخوي كو سقام گیریه که آبوری سیاسی نینه زور باش و هر جی فاکتر خارجی نینه انا زانم او رفراندوم هنه دب چی شوه دی سر زور باش ما چه آماده کاری بو نکرد زور باش اوی کو فاکتر نافخوی هریما کردستان خراب کری کی بون هکر بزاوا گوران گل پارتیا دموکراتا کردستانی هندک پیداگیری کربانا هندک خالا و دا سقام گیری نافخو هریما کردستانی هولی هتا ما هر او هر دوکانه بونه کو هک سقام گیری نابا هریما کردستانی دا ابرو کدل خلق کی نه خوش بید هکر بزاوا گوران و پارتیا دموکراتا کردستانی گهشت بانه حل کید گل اجباری ام بیشین الکار خستنا پارلمانی در روش ابرو که هریما کردستانی اهو صابید بشک يعني اولو يعني هني سياسي افيكو هر دولان سياسي نخر وكو بزافا قوران تاكيد السر دستوري كريا تاكيد السر قانوني كريا سروريا قانوني كريا اوجي دي بيجتن ما تاكيد السر هندي كريا كو ام لواكو لان سياسي تشتكي بيجين و ام بيجين گفتوگاك بتكرم پاچي بچينا برلمان دست بلند كرم بو سر بتكرن آخر دي بحثي بيشا كان كو حتى سبيدي بيجين ام آخر نبستن افملتا حاكمة او زانيتن او رقيبة اساسية سر وان هردو حزب سياسي كا آيا خطويت كينا يعني كتو تماشاكي كي برلمان شكاري خستيه او دي بيجن دكتور يوسف يش كار اخستي چنكو او اتفاق عمل شبيت قالي كريت موافق بون لي حتى بو اسبيدا بو بانكو باغردان او اتفاق تاني السياسية بتنا كرن ديرش كاري برلماني او ياسا دانانا تشريح كرنا رقابية بزاوا قران اوكي ندابو بو اتفاق او شبه هات انجام دا نخير هيچ اوكيك ما ندايا هيچ بزاوا قران نكاك نوشيروان هيچ مایتی کرند کاروبار دکتر یوسف ویدانه کریه و یکم پارلمانه یکم خولا پارلمانیه هریما کردستان دیرش دستی وردانید مکتب سیاسی یعنی نهائیاً بزاوا گوران مایتی کرند کاروبار دکتر یوسف ویدانه کریه هکر مایتی کرند نکر بیت ما مستبو چی وقتی تکونبونه دا بریار نتاتادان حتی نچیتن ادگل سر کرده این خبری نخارید همی آل یعنی اسنا بس بیشن بزاوا گوران تنی بس هیچ کونبونک نه هاتا کرن هر چند کونبون هات نه انجام دان هیچ کونبونک بدیماهیک نه هات کو بیشن ولا مدار انجام و ورگرد کونبون دا دیماهیک چلی هات ام دی انشالله هول دا این کونبونک ادی کن خلق دید گهید دی بو چی کونبونک ادی کی دا اول ویری هاتی گفتگو کرن تونی نری به دفتر کرده یا خو گنگ شب که کاد اوکی هبیتن یا نه و همی حزب جیت وصابون بزاوا گوران جیشوانه نبو بزاوا گوران ایکشوان حزبانه که جواش حزب دیتر یعنی 2009 تاکید من سروریا قانونی کری بریار تا دانت و کمبونه دا بی ام بیشین وگریان بو سر کرده او کمبونه تانی کمبونه سیاسی بون چه علاقات پارلمانی و نبون دکتر یوسف بری مای سروکاتی حرم دیماهی بهت او 2 سال لزیده کری سردان همي حزب الله السياسي كري ايكشوان سردان برئيس مسعود بارزاني جيا كري بالقلم العريض يقول يا وان لانه هني سياسي يقول يا بارتي هوا چه برنامه هيا بخو پیشکش کن هوا چه آماده کاری کرینه پیشکش کن چون که وکو دستور وکو پارلمان دي اجراءات خوار گریتن و حسب الاصول دي دستوردانی و تعدیل کردن یاسایا سروکاتیا حرمی کتن بس مخابن افتشتن هاتا کردن یعنی کسی چه پروژه نبون اجبر هندی جی دکتر یوسف و پارلمانی کردستانی یا مصر بو کو اجراءات خو وکو ملزم پی اخلاقيا و اجتماعيا دستوريا و قانونيا که چه ملزم پیه او دیف پیرو پروگرام خوی نافخوی وکو پارلمانی کردستانی ارکی خوی را بود يعني هیچ ايودي نكريا بس كيشات فيريدا يعني لو انا كسياسي كذهنياتك ونفسياتك ودرونيك عقلياتك هبيتن آماده نبيتن به تبرباري و هندك بينغابا باويجن مصلحتها ملتي كردا بيتن قانون پیشیل نکتن و ریزل توقع خوب بگیرتن ریزل قانونی بگیرتن و ما وی سرکفت یه سروکاتی یعنی توابیتن یعنی آماده نبیتن اعلانا
باش کشبون خود کتن و اعلان هندی بکتن زۆر که تواو ایدی شرعیت بو نمایه کشکت ویرده هکاکه حزب الان سیاسی جاسی دیجی گناه بار کم يعني حزب الان دی سیاسی بوچی يعني دی داریش نیوکی گرن بوچی دی کشی اخنا ما بین بزاوا گوران و پارتی دی بجنه و پرسکا سیاسیه یا حزبیه ما بین گوران و یا آخر پارتی سروک پارلمانیش بزاوا گوران بو سروک هریمش پارتیا دیموکراتا کردستان و چش ایکتی و ایگرتوی کومالی بو کاوشی بینت نواوی باور بکه برای که دیتا جیشون دکتر یوسف با همان سیناریو دو ترتیب ازت گفتم يعني اول سيناريو بود اشتك بود چه بود چه نبود مهم وگاوه بود چی ما چه بی چه نبیتن بزاوا گوران لیبر فرسان عندي چه خوجه خلاص کرد بزاوا گوران یا تاکید سروریا قانون کتن افهم بوتب کرتی بود زور جان است گم جناب چت بشین بس حزب الان دیتر سیاسی افیاریال ناف بین و هر دولان ابتنی دانه بو ناف بین پرسکان اجتماعیه بس بار گورانش همیا گرانتر بو چونکه او بتنی مساومه نکردین او بتنی تنازل نکردین او بتنی مصره السر موقف خو هلويستيت خو افي ديتر نا افي ديتر بيش ما حزب الان السياسي مع الاسف يعني ازي چه تنازلات هات نگرن دارش نیوه گیرن او دوره هنی رخی گوران و چی دید گلوده مرخ پارتی و چی گلوده یعنی هکر ایکش با حزبها گفت گلوانی دی اوا ویگا وی هی خراب ترجیلی نتا نخیر تو چاره بیتن مثلا کتسانی چانه 5 برات مالکی دا 5 برای مالکی دا برای مازن دی بیجین برناهتن گل هر 4 برای دیتر هکو برای مازن سحکتی برای دیتر اوی بنویده اوی بچکش فی بچکتر اكو سوء تفاهمك ما بين وان هردوكا هبيتن ساكتي وهسي براي ديتر بيدنجن او دي رج بيسر هل بيستي خو سر موقف خو دي بتر يمكن بيتن سر دي بس اكو تماشا كري هسي براي ديتر بيت بچكتر جشوانا هاتنت قل براي خو ديتر نابي قل ابي مازن ابي ديتر بيگومان يعني براي مازن جديت بر تبهيوا نيجيوان بارزانيش بير نكريا او كود بيجيتن هكر وي روجي دكتور يوسف هاد بهوليري دا كار خرابتر لهيت درسته وانا ازل بيش متى يعني ما عقليتك او دارت نيفي راجرتي على سياسي اذا يعني فيريت مفاي غوران دابو مثلا ما مفاي غوران دابيت اونلاين كده تبيت مثلا قانون فيتن بتجي بجي كرن يعني كم ام خوب دانين ام برف دولت بونه كيف تشين وبرف حكمك مؤسساتي وديمقراطي برف تشين وتشين كلام لازم اس اقرار بكم مثلا اس اقرار بكم مثلا افقل ميمنين يتيا آن ملکی گشتیه مادام ملکی گشتیه از جهد هیلم زور جناب تا بحث هندی کرد کو ام بجین بانگشار رفراندوم تنی اول انکی سیاسی بخو کارتینیتن و بو مرمن خوین سیاست حزب خوب کارتین هکر هاتو صباحی خود حس کرد دوز بایانت و پنجش روزه پارلمان کارا بو و ویدمی وقتی پارلمان کارا بو و بزا و گوران دکتور یوسف فرق کرده و هولیری بسروکاتیا ام بجین جلسه پارلمانی بکد اوه به چنده ناراگهینید که اجید گل ریفراندوم ما او یا هوا گوتی و برینو که هوا کری همه اوا درسته پاشی ویگاوه دی بزا و گوران چه پیوک هبید با اوا ویگاوه تا گوتی نخیر تنه اوه لانک سیاسی بخوه یاریت کد آخر یا ایکم 3 هیف تقریبا ندماین بو پارلمانی که ماوی خلاص بیتن یا دوام بزا و گوران هشتا بریار خونه دایا که آیا راضیه او تاریخاتا گوتی ده هیویان بشتی 6-7 روزه که دی که پارلمان بر انتخاره یکو بریار سروی چنده دتن جواتان اجتماعی بزاوا گورانه او دیگنگشا وی موقف هنی دتن بس نرمیه که مازنه بزاوا گوران جیوه دیاره که موسا خلقه که تعداد بینیتن هرت روینشتنیت هوا دا هرت ام بجین دزگان راگاندنی دا که دی بزاوا گوران دکتور یوسف جاره که دی فرقه تس پارلمانی دوارو جید کم دا تشتکی رسمی هشتما تشتکی رسمی اینه بس خلقه جی تشتکی دینی و سینگی گورانی برفرها همی گوا نرمی امتینه بابتی همی گوا جی درگه گورانی وکیلیه با همی دانستاندنا با همی گفتگویا ایکشوان گفتگویا ایکشوان بابتا کو گوران دی بشیوه که مسئولانه و اجتماعیانه و اخلاقیانه دی تدارک السرکت و تدارس السرکت و دی مناقشه کتن او بابته آیت گل پارتی برینیتن بو گنگشه گرینه که چه شیوه پارلمان دست
کاری خوبی کتن و آسایی زۆر بیت و یا نه پرسیار ئەوە هەکەر بزاوا گۆڕانت وی دەمیدا ڕازی بوو ڤەگەڕاندنا دکتۆر یوسف ئەس دێ هەر وێ پرسیارێ دووبارەکەم بێت بەرسە وێوەرگرم هەمان ئەو نینە ناشتە بن بارێوێ حەزبی ئەوە جەنابێتە لێگوتی ئەس ناوی لێ ناینم کو وەکو بانگەشە یان وەکو ئەم بژین دەستکەفتیەک بخوبتنێ ڕیفراندۆمێ بکاتین تینژی ناچنە بنوی باری پاشی گۆڕان هیچ یک لحظه جی نچه من باری هیچ حزب سیاسی هەکەر هەوا چوونەت ناوە پەرلەمانیدا بێچیدە بنوی باری هەگەر هاتو جواتان اجتماعی بریار دا کو پارلمان ابرینیتن و دکتر یوسف بچیتا هەولێرێ دەست بکاری خۆ بکەتن نەڕۆمانە ئەوە چێت بن بارێ حزبەکە دیارکریدا و وێگاوێ پاچە ڕامانە دەتوی حالەت بەرچۆ فەرگرتنا ڕەوشە هەریمە کوردستانیە ئەف قەیرانێت هەنەیە یعنی مەدوێتن ئەف قەیرانێت هەنێ نەمینن وێ ڕۆمانێت دەتن هین وێگاوێ نە پشکدارن ئەم بژین گشت پرسیەدا وەختێک و این چوونەت پەرلەمانی نەخێر ئەو بریارە هەنیە پەرلەمان بێتە کاراکردنجی بزاوە گۆڕان بڕیارێ سەر نادەت و ئەم بژین گشت پرسی ئەتمەجڕایان خۆیان یاساوی ئەو منتەوێری سەر پەرلەمانی کادێکی بریار دەتن ئەکو دیراسەتە وەزعیت کەتن وان فەکتەری هەنیە داخلی وێت خارجی و لێ تەماشەت کەتن چ بریارێت دەتن گۆڕان پێ ملزەمە پەرلەمان چ بریارێت دەت گۆڕان پێ ملزەمە خاڵە دیترژی یا نزانم زۆر باش ئەم دچینە تەوەرێدی ئەوەکو من دەستپێکە بەرنامەیدا بەحث سەرکردی تێتە دیارکردن و تێتە گوتن و پارتیە دیموکراتە کوردستانی حتا ڕادەیەکی باش نەرمی دیارکردە پارلەمان کارە ببیتە بە بێمەرج نە ئەم مەرجە سەر کەسێ سەپینین و نە ئەم مەرجاش کەسێ قەبیلت بکەین دیتنە بزاوە گۆڕان یا جواتە نیشتیمانیە بزاوە گۆڕان بۆ وێ چەندێک چییە خواندنە هەوە بوو چییە بۆچی پارتی وەگر ئەڤەش بەر چ بووش بەر هەندێ بوو کوڕەوشە سیاسی هەرێمە کوردستانی وەکی جەنابێتە گوتی ئەڤروکەوێت خازیت و نەرمی هەبیت یانژی ئەڤە تشتێک بوژێ خلاص نەبوو بەردەختە لاەن دەردورە وڵاتین زەڵ هێزین جیهانی ئەڤروکە بڕیارە هاتەتە بەڕێز وەکو بزاوە گۆڕان لایەنێکی سیاسی یا حزبی ئەرکەوێ تەنها ئەڤەیە طرحە پرۆژێت نیشتیمانی استراتیژی بکەتن و ئێکیشوان پرۆژە بتهێنێنە دەسەڵاتە سیاسی کە بشێوەیەکی قانونی بهێتە چەسپاندن ئەڤەیە ئەمما سوبەی پەرلەمان بڕینتە خارێ یاسای سەرۆکەتی هەرێمێ بڕەنگێکیش ڕەنگا دیفێ جەلسەهانی کو دەهێتە کردن هەگەر هاتەکردن ئەوژی کادی چ شێوە هەموارکەن دی تعدیلات ئەخنێ ئەو بتە تابعیوێ ئەم نەگرت ئەڤەنە بەرسب من بێتم بزانم هەلویستێ بزاوە گۆڕان چیە سەرڤە هەلویستێن وێ دیمایەن پارتیا دیموکراتە کوردستانی و پەرلەمان کارە بیتەوە بێ شەرت و مەرج مگوتەتە یعنی بەرسەوەتە مدا بزاوە گۆڕان ئەم دێ وەکو جواتە نیشتیمانی گەنگەشی دلمەبەینە خوکەین چەند ڕۆژێکی بهێت و دێ بریارێ دەین کە ئایا بڕینین ئان نە هێشتا بریار نەهاتیەدان بریارە ڕسمی ئەوە بەرسەوە منە یادی ترژی یعنی ئەو لژنە هەنیە ڕفراندومێ بۆچی ئەم گەلدانینێتە بەرین و کەتە کەرەم کردوتە گوتی هەمی حزبێت سیاسیت کوردستانی تەنها هین و ئەم و کۆمەڵە ئیسلامی تەمام آخر وەختی ئەو لژنانێ خۆ فڕێکن نەخێر ئەم خۆب چینە پەرلەمانی داژی ئەم ئێک ئەندام نەفرکینەوەی لژنێ دەزانی بۆچی چونکی لژنە هەنێ لژنەکە حزبیە إرادك حزبية سياسية بيكينا آخر هيك مشكلة حزب ووضع بس يعني كيشال كيريا تمام كيشات فريدو ما دزقايا كشرعية هيد بجني برلمان بوشي من دزقايا كشرعية هبيتن وهولاتية كرد أو متمانة دوية برلماني بوشي لشم لجنة السر برلمان تارو فرص كمو ودي كون يعني هين بوي لجنة رازينين أولانين سياسي داناي هوا بيتن لجنة كت برلماني ده بيتن مو دنگايت وخلقي دايني نيناري ملتي كرد برلماني بيت طبعا نيناري ملتي كرد تنها برلمانة شرعيات بويا أما لجنة تاني هيش شلاي ياسوي آسوي و شرعيات خونينا ناروايا ومسألة حزبية اش قوتني تا ديارك ولك نزيق بونا لان سياسي جالك بزحمته والله استمنيت كم لایەنی سیاسی هەممی لێک نێزیک بن لایەنی سیاسی بوجدانانە ئەخلاقیانە نیشتیمانیانە بەرپرسیارانە وەکو ئەرکێکێ ئەمە حتى دینیژی سەر ملێتوان هەمیانە لازمە ئەو ڕؤیا خو واضح کەن پروژێت واضح هەبن ڕوون هەبن شەفاف بن گەل هەرێمە کوردستانێت گەل خەڵکی
یه کردستانی بشوکی گشتی زۆر باشە ئەمێ مینە سەر پەرلەمانی چونکو تەوەرێ دوێ مەگوتی ئەم دێ سەر کاراکردنەوەی پەرلەمانی ئەم بێژین ئاخبین دیرش ریفراندوم و گشت پرسی و حتا داویە هەکەر پەرلەمان کارا بۆڤە وەکو جڤاتە نیشتیمانیە بزاوا گۆڕان هەوە هەزرت وێ چەندێدانە کردە کا پەرلەمان کیرێ کارا بیتەوە ڕازڤەکردنەوە یاسا سەرۆکاتی هەرێمێ چونکو کێشەل بەروێ چێ بوو مانەوسا یان ژیوێ یاسایش بیر کرد بچیت ئەم بژین پێنگا بەخۆ سەرڕپاوێت بچیتە یاسایەکە دییان پاش و بێتە ئەم بژین بابەتێکی گفتوگو بکات کو ئەڤروکەت ناوە خەلکی دایە گرنگ بیتن نەوەکو مەرجە فەرزکەن یعنی وەکولانێکی سیاسی وەکو بزۆڤە گۆڕان بەلکو ئەڤە ئەرکێ پەرلەمانیە ئەرکێ پەرلەمانتارانە دەست دوو بابەتێت ئەساسی بکەن کو بۆ چارەسەرکردنا یعنی بۆ یانجی بۆ سەقامگیرینا سیاسی یا ئابووری یا ئیداری یا دارایی بە هەرێما کوردستانی دوو پرسێت گرنگ پرسایەکێ داکۆکیکردن ئەلسەر ئەف قەیرانێت هەنێت ئابووری دارایی ئەvێت هەرێما کوردستانی vegirtî tekîdê serwê biketin xweşguzaraniya xelkî baş biketin jîn û jiyara xelkî xweştir lê biketin çunkî me hemî imkaniyatê hey ser û saman û dahat û filan û bêvan hemî il berdestî me Perleman fere heger kara bû eger dest bi kar bû fere tekîdê servê xalê biket û em waku bi zava goran 2009 were tekîdê servê xalê dikeyin û em musawama jî ser nekiriye ev êkiya dîtir کێشە سەرۆکەتیە هەرێمەیە یعنی vêtin qanûnek hebîtin bêhête hemwarkirin ew berêzê vêgavê navê seroketiya herêmê şerعiyet bû nemaye vêtin qanûnek bêhête dabînkirin qanûnek bêhête destnîşankirin yasayê ew heker serokê herêmê nema em bêjîn piştî çend rojeka kes nehate danan serokê perlemanî cihê wî bigîte serokê perlemanî belê wekî programê navxwî yê Perlemanê Kurdistanê fere heko şerعiyet bu serokê herêmê nemînîtin fere ew bû mavê 6 roja ew dest bi kar bîtin vî postî birêve vî postê henê ji li vêre mîn tewêrê ser eqliyeta van hizbêt me hemî yanî fere pisingekê firawan vî tiştî wergirin baba Dr. Yusuf ne kesekê dîtir berêzekê dîtir yani eger Dr. Yusuf ne serokê perlemanî ba berêzekê dîtir serokê perlemanî ba em ku goran da ber vê çendî çîn wasa faras kein wasa girîmen kein serokê herêmê goran ba û serokê perlemanî ji partî ba şik tê danîne wanî wekû bi zava goran em tekîdê dil ser vê çendê kein mavê seroketiya herêmê ev ê wekû goran pê rabûyî xilas bibîtin tewa bîtin tewaw bila serokê perlemanî ev ê partî bi rolê xwe re bibîtin piştî hingî aha bi vê rohiyeta henê bi vê mes'ûliyeta henê fere hemî hezbolanê siyasî vê tiştî berçav wergirin yani madê dinya xirab bîtin eger serokê perlemanî yasayeka distûrî yasayeka ya teşriî ya rastaqîn ya rewa seroketiya herêmê biketin bû mavê 6 roja yani dinya naxirab bîtin zor baş xelek gazında çil hevetken bîtin taybet xelkê devera Silêmaniyê xeletiya bi zava goran keftiye têda ew bû خول پرلمانی و کشای هرمال همانه چو پرلمانی یعنی هر همانه هات اما اوکی اسنایم وزیر هر نمال هما هر نمال یعنی داکوکیه که جدیل سرهنده نبو که بزاوا گوران بشتی نخیر اسناچم از گلک خلق البروک اینجا پی هات نکشتن سراچه سراوی آخه سرا مافی وی خلکی بزاوا گوران حرکه که او سام مزن نبو که ام بیجین روش گهشت روشک ماترسیدار ایدی آن دی ریکی وکی یان جی دی روش ماترسیدار ترید وکی که جنابه تل دست بکی گوتی خلت یا هری مزن نبو بزاوا گوران کری نه چه همانه چه هر نمال همه هات نمال نظام از گلتنی ما بوی بوچونه راستی و رخنه یا جاده او رخنه هنی نظام حتی چه حد هبیتن یعنی بس تقولينا بس وكو حقيقتك يعني بلا او خلك هنجي بزانيتن وبريكو كانال هواجي از راجعينم اول 2015 هيفوده وحتى بيجا دكتور يوسف نرنشتيه يعني تماشاك كاري خوي جيبجيت كتن اوفيسك تايبتا هيل سليمانيه سردانت اوروبا دولتت اوروبي خركات كتن سروكات بينيتن ريبارات بينيتن
و دنگ هرم کردستان گهین توانا خلکی پیدوی چیا خلکی پیدوی پنده وقتی یاسا اقدر که دکتر یوسف سروک پارلمانی بیتیان هر کسی که دی بیجیتن حوالت برایز خلکی خوشتوی هی اوی و دنگ خدا من اف یاسا جرد صلاتا من ندر کفتیا زانن اف یاسا یا باطل کار پینا هی تکره آخر بوچی نشیا تشتکی و صاحب آخر وکو دکتر یوسف وکو کس وکو سروک پارلمانی کسکه يعني ايك دنجي هي بس ورا بسيار بك بس بوست قالك يعني هم والدوانا كده بس ورا بسيار بك او برلمانتاري تاني حزب تاني اريوان شو بينغ فوفيتيا او برلمانتار او شوي كيمتر او هني سروك برلمانيه اوا اندام برلمانيه درسته بس اوي وكي دكتور يوسف وكو سروك برلماني تاس درغي نكريه يعني هر نافخوي دا همي بونت سياسي دا يد جماري دا يد نتوي دا حضور خوها بويا دنگو رنگي خوها بويا حتى سر أستي دركيجي يعني أو دعوات تانية بد إيكاتيا أوروبا وبرلماني أوروبا وألمانيا وبريطانيا ونمسا وسويد فهمي بزافن شالاكين بوچيا بناوي كيتشويا باش خناوي گندکی نچویا یعنی مختاری گندکی نچویا نه بشیم ناو کسی و کی چویا امزانی کوب ناو پارلمان چویا بس مرا مومن حلویست ناو خوینه بریار ابروکه در کوی جناب داد بجیتن دکتر یوسف کار خود که اوفیس کا تایبت سلیمانی های اوکی اوفیس تایبت های نویسینگه ها پارلمانی سلیمانی های لویری کار خوب رفت بس یاسا در کوی خلک زور دجی و یاسا کار دکرین سر جینو جیارا خلکیت کرد مرا مومن او بو چی جارکش جارا مادم اوفیس های جه خود کار خود کتن کار پارلمانی بوچی هلویستک نبو خلکی اوه پیگرنگتره تو باور کی که چونا سفره که بو پارلمان اروپایان خیری بی خلکی جینو جیارا روژه پیگرنگ راسته بس اوه نگورانه سببه که جینو جیارا خلکی و آلوس کری و اخصیا قیرانه من نگوت یا گورانه ازید بیجم بریار یا در کویتن هرش لانه که بید کش لان بید بوچی هلویست نینه وکی چه بریار کونمونه بیش؟ لبوتن نمونه بریار اینم کریا ام بیشین تخانیه که ابرو که براب قل پینه سرناو نه که بری نوکت میلیون اک دبا وگاوه توی 2 میلیون آتی بله کریا ام حتی تو جمارات ترم بلا خو جمارات که چند بو چند و حتی تو پارچه که هردی او اجا هره هندی تفیت هره جین و جیاره خلکی و دو هیوایتتن کریا آوو کاره بشته ورگریتن یعنی اوه همی اون کو پارلمان ویا با تواره هاد با اوه ایکی شون برالایانه ام وکو بزا و گورا مرویتن ام چارت کن حتی بگوه حریم کردستان دو اداره حتی بگوه ما وکو بزاوا گوران امریکا دکتر یوسف ما درغی نکریه که مالویتن ام وی روشه نهیلین بس مخابن يعني حزب الله السياسي بيجريه بچندين اوكن زور باش يادي ترجي اكو برلماني كردستاني او قرارات ثانيه بتقوتي تشن نمونه كين قرارات او قرارات نفس الوقت دكتور يوسف دانا او قرارات بري دورة بشتي دكتور يوسف قرارات كانت نجي ابوار جيبه جي كرنيت قرارات بري دكتور يوسف اف قراراتي دركفتي بس برلماني نهاد نگفتگو کرن پارلمانی دانه ها که گفتگو کردن اف بریاره در کفتن خلق اکثر گوهی نوستی کفته بر بدرگی مالا و انا اوه نبیتا گنه ها ما اوکو گورا نبیتا گنه ها دکتر یوسفی بس بسیارا من او بو جنابیتا امید بردوامین روی نشتن دا و حدا دیما از بیشم بو چی ایک روی نشتن دا بحثی و خالا نهاتا کرن یکو جین و جیارا خلقی چو دی ایک روی نشتن دا بحثی تشتی که حسای اویدی کتن چونکی قانون هاد بودان و کفته جه جی کرنه بشتي هنگی تعطيل برلماني هتا كرن زور باشه دكتور يوسف ان بزاف قران چه صلاحيات دهبن بشتي هنگي هگر الدهو كي جيبه جينك زور باشه مرا ريكولي هات يگرتن ريكولي هات يگرتن بهته هفليري و بيگوي جركادي يه دوباره كنابت بجنه بهته هفليري آیا اوا چه ياري بكرن اوا غلطه كرن برلماني و شرعيته یا خلق کردستانی زور باشه ام یاری کردن او تشتکه جناب تفکریده بیت اجا تشتکی کسوکی بس هم دی بحثی وی مایی که این اوی کوهات یا کو مای یعنی یا سا مای کاده پارلمان حتی کنگی کاری خوکتن هکر شویری و خلاص ابا گوره یاسای پارلمان ام بیجینش کارت که وی تو اندام پارلمانی و حتی دی مای واسه هیواداد و 4 هیواداد پارلمان کردستانی هکر صبحی کارا بوده دیشه چه بو خلقی که اکتن والله ازیب گمانم شید تشتکی بکت راستی چونکی دیواد سال چویی بوریده چلی کت دست پیکا و دیداره من گوتته یعنی من گوت 3 هیوید ماینه و 3 هیوید هنی ده چه قیران چارا سکت و چه چارا نکت راستی یعنی وری جه بسیاری بوله یعنی هنی یکو اول 2 ساله شکاری خستی و ویگاوی ورنشنی که کارا ببنو دست بکاری خوبی کن بسیار اویا آیا چه پارلمانک دمه هبیتن شیتن بو شرعیت ریفراندومه
اگر بو شرعیت رفراندوم بیتن اویجی یعنی دکویتت قالب که دیتری قانونی دا چونکه او شرعیت او قانون هنه اویته تا دانان شلای پارلمانی و دی بیجین اگر کارا بو وان بسیاهی و اگر کارا بو او قانون هنه تیتا جیبه جی کرن فرسرو که حریمی توقع سر کتن والفيري قانون كودي ترما يعني فراغ سروك هرمي ما يعني شرعية نمايا الفيري كبيت فراغ كودي تر يا سويدا أبجي كيشا كودي ترى اوه که شهری مازنه چونکه حتی بگه بزاوا گوران ام بجین خاله هری ناکوک هر اوه کو هری ما کردستانت پوسته که هری مازن دا سروکاتی هری سروکی هری بله جو الفيري من برینو کجی اشارت پیدا یعنی هر گاوا پارلمان آسایی بو و دست به کار بو گرینگل سر پارلمانی دو تشتیت اساسی بکتن پیشیا همی تشتا ایکش وانا تعدیل کردن سروکاتی حریمیه او ایک یا دیتر چاره کردن یعنی دانانا میکانیزما بو چاره کردن وان قیرانت ها عبوریه اوید پشت الحولاتیش کندی اف دو خاله گلت گرینگن و کو بزاوا گوران ام تاکید الصد که بس تسه هیواده اونا هینا کرن بسیار اوه یعنی آیا ده تکرن آن است تمنایت کم بتکرن یعنی بزاوا گوران دیورگری تفد واسه هیواده خوی خیته بن بارکی مازنتر من برینو که جگوته تا بریار جواتان اجتماعیه بشتی چند روزه که دا روزه که دیتر دا اسبی باره دامه او جوات هنه دی خربه بیتن تدارسا بی بابتی کتن تدارسا بی موضوعی کتن که آیا اد برجواندی خلک مدایا یا نه هینت برجواندی جماوری بزاوا گوران دانا بینن کو پارتی و بزاوا گوران لیک نیزیک ببینه و پارلمان کارا بیته و رنج زفریته و بری ام بشینش کار کرنا پارلمان و کورای منو شخصی ورگری جماوری گوران و از ایکش وان کسانم کو جماوری گورانم و کورای منو شخصی هگر اراده یک هبیدن بو چهار سر کردن وان کشید هنه همیا چهار سر کردن کش سروک حریمی جی اری بو چینه گل داینه زور باشه اگر اراده هبیتن ها یعنی دیما یک بسیار دل جنابه تکم ادوان روژین ام بجین داویه دا بزاوا گوران ام بجین رابو بدانانا کسی که کجه خودش رازی نوشیران مصطفى بگریدن و کارو بارین بزاوا گوران ریک بخید لیگله هری مازن الجاده ولان سیاسی و شلو و کارین سیاسی ابو کونه جنک و نگنجک ادوا پوستین هری بالا دا دیدا نهاتا دیدن اگر چه بو کو اف هر دو تخین هوسا گرنگ و مازن هات نپش گوه ها بیتن بزاوا گورانت کشه کاناف خویدانینه؟ نخید کشه کاناف خویدانینه بزاوا گوران پشتی وغیر کردن که نوشیروانی خودش رازی بیتن کفتت قناغه که دیتر دا یا ریک خراوایی و یا سیاسی قناغه که پری اکود بیجن تحدیات پیش یا بزاوا گوران و پیش یا حریم کردستانی و دی بیجن عراقی بشه وکی گشتی گرنگ بو او پینگا وحنه بیتا ها بیتن ما آلوزنینن ما ناکوکینینن بس وکو تمامیک بو پروسا ریک خراوایی دو هلبجارتن هاتنا انجام داد هلبجارتنا ای که جواتا گشتی بو نوزده هیوه هلبجارتنا دوی کو روژا دامازراندنا بزاوا گوران بو 25 حف بو او پروسانی هاتا هلبجارتن او جی پروسا دست نشان کرنا اندام خانه را پراندن و ریخری گشتی بزاوا گوران درباره او رخنت هنه آن او تبینیت هنه سر وچنده که آفراتک نبو آن چند گنجک نبون اوان جی خو کاندید کرد چند گنجک مهبون خو کاندید کرد جنک مهبو بارزک مهبو اوشی خو کاندید کرد بس پروسه که دیموکراتیت پروسه که یا برنگه که آشتیانه بره بچه و بین آکوکی و بین الملانی و شفافیت سر شاشه تلفزیونی و همین خلق کردستان دید هر کسی که هر بارزه که چند دنگ اینن شخالاش همی گرنگ ترجی گوران تاکید السرکتن گنج و جن دو رگزت اساسینه میکانیزمت اساسینه بو پیش اخستنا بزاوا گوران و دهات بزاوا گوران دائما هر افا و مصطفى خالق دی ترجی پوست لای بزاوا گوران هیچ گرنگی نه همی بارزن همی خوشکو برانه همی خدمتکارن یعنی چه موچه و چه پلو و پوست و امتیازات و فلان و بهوان تیدانینن 2 سال دیترن جره کدی خانه را پرامن دهیت هل بجاتن و کسی ریکا گنجا و جنانه گیت یا خوب هل بشیر زار باشه دائما هر اوه و ما مستاکر جنابت پیوکا دیماهی که بیت تو شی کرم کریم ولی از سپاسی هات کم بو میوانداریه و تمنایت کم حریم کردستان برف قناغا که باشتر رو گشتر بچیتن و اف قیران تنه اراده که سیاسی اراده که
إرادة هبيتن كو أو قيرانة هني نمينن چونك حریم کردستان و عراق برای خناقت دهاتی و چند آینده که یه رشیل پیشیامه فرا یعنی هم هر ویگاوی میکانیزم بخوب دانین برنامه بخوب دانین یه چاره سری خوب برهف که این بخوناها بهید زور نامستا زور سپاس بجنابه تا کتو میفهم بوی گلمه روی نشتنگل تجیه سرفرازیه زور سپاس بتجی زور بتجی خوش ولی بینه رو گوه دارین زور ورس سپاس بو هوا کوهین بینه رو گوه دارین مبون مالا و آوا